dalam. Pulau dalam. Melingeh mana di Pura Pusat kesehatan wangi. Ida Sangyang Trio dasa saksi. Dia udah susah. Sa ida Sangyang Pura Pusat melingeh mana Pura Desa. Sangyang Trio Posedano. Sa ida udah Pura Desa melingeh mana di Balai Agung. Sangyang Bagawati. Sa ida udah mana Balai Agung melingeh mana di Pompadan. Sangyang Catur Buano. Sa ida Sangyang Pompan melingeh mana di Petluan. Sangyang Sapuh Jagat. Sa ida udah Petluan melingeh mana di Sentral. Sangyang Durga Dewi. Mulai mana apa dari Sentral melingeh mana di Pune. Ada Sangyang Berawi. Sa ida udah Pemune melingeh di Ulun Sentral. Kemudian Sangyang Prajapati. Sa ida udah mana uleng di mana Prajapati melingeh di mana di Sekarang. Ida mau bersihkan Sangyang apa? Mutaren Wano. Sa ida uleng di mana apa dari Pasir melingeh di Akasa. Sangyang di mana Askaropati. Taskarapati melingeh. Sa ida uleng langit melingeh di mana di Gunung Agung. Ida mau bersihkan Sangyang Giri Putri. Sa ida uleng Gunung Agung melingeh di mana di Gunung Lebah. Sangyang Dewi ada di mana Gunung Lebah. Gede dia. Nak tewa gitu tadi. Mau bersihkan itu Sangyang Nyen Dewi Danu. Sa ida uleng di mana Gunung Lebah. Ani melingeh ida di Pajoran. Kayak tri. Tidak wang jadi. Nah, cendawan pasang saji.